ukuthi nginencindezi enkulu kufanele mangibuya kumthandeni SK phakathi nonyaka noma ngo-August September kanjalo kumele mangibuya ngomthandeni omusha ngine-challenge yokuthi kufanele ngibe ne-album ezolalelwa ngamatsonga abeSuthu abeTswana koLumpompo njalo njalo uyabona ko-North West uyabona ngoba iParis ihambe ingakhele izihlobo ezintsha ingakhele abahlobo abasha so senginencindezi enkulu manje ukuthi uma ngirelease album sefanele ngicabange manje ukuthi angisaculeli iKZN kuphela kodwa noma ngisho ukuthi sakhulela empini nabafowethu kodwa kufanele kube khona nje ingoma njengoba kukhona iParis mhlambe nje sibuya neNigeria kwazi bani yabo mhlambe sibuya neDubai kwazi bani mhlambe sibuya neSwazini uyabona ngiyafisa ukuthi umuntu wami eSwazini uyabo so bafowethu siyobona khona ngiyathembisa ukuthi ngizowuculela umhlaba ngoba sengiyaqonda ukuthi umculo wami usulindelwe ngabantu abangekho kwi-local yaseKZN. Ngiyabonga kakhulu bafowethu lapho ningixolele futhi ukuthola mhlambe makukhona izinto ezikhulunywa ngami nabantu abakhuluma nami kusukela ngiyo top 10 okhosini ngingakhankasi yonke le nto leyo ngingayichazi angiboni ukuthi ngisezingeni lokuchaza angisekho ezingeni lokuchaza into engihlanganisa nani ngicabanga bafowethu ukuthi umculo nezinto ezinhle uma kukhona lapha engenze khona iphutha kubalulekile ukuthi ngixolise kini kodwa makukhona futhi lapha engenza khona iphutha engisukelwa khona anginazo isidingo sokuchaza kufanele ngidile nalowo muntu kuphela uyabo dile nje nalowo muntu loyo uphinde iqhubeke impilo uyabo angisiboni isidingo sokuhlala njalo ngizoba inkebelelo la emafonini ngenza ama-video ngichaza uyabo noma njalo sengiyinkebelele ngikhankasa uyabo ngikhankasela izinto engazazi ukuthi iqale kanjani ngiyakhumbula ukuthi manginominate mina la benginominate khona akaze ngikhankase ukuthi ngicela ukunominate uma senginominathiwe futhi nakhona futhi angaze ngikhankase ngithi ngifuna ukuwina uyabo because mina ngazi ukuthi bafowethu sinoshaka lapha iLembe mangakubuza ngithi uShaka uneyindondo eyingaki alikho iqhawe kwaZulu eliphophula njengoShaka uyabona kodwa mangakubuza uneyindondo eyingaki unama-trophy amangaki uShaka wahlonishwa ubani ngamuphi umkhonto wathi hayi sakuhlonipha Shaka ubani ngoba uShaka wayedla abantu ngejozi ngeqwa nje egwaza abantu efaka umkhonto ewukhipha oba inkunzi uyabona njengoba kade ngenza emdletsheni nje benginikhombisa khona lokho ukuthi iqhawe aliverifywa ngabantu abathile ukuthi liyiqhawe iqhawe libe yiqhawe ngokuthi libe yiqhawe